Đura Jakšić. Mila. Vina, Milo, orilo se dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, ko li brigu da razbije, nesta Mile, nesta ćeva. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Zdravo, ja sam Nikola Rausavljević i u današnjoj epizodi Reči i priča ispričat ću vam ponešto o pesniku, pripovedaču i slikaru, nadaleko čuvenom boemu Đuri Jakšiću. Đura Jakšić je rođen u Srpskoj Crnji 8. avgusta 1832. godine. Nakon završene trogodišnje škole, a s obzirom na to da je bio prosječan đak, njegov otac je hteo da Đura bude trgovac, ali ta ideja se nekako nije primila kod mladog Banaćanina. Učio je kasnije crtanje u Temišvaru i Pešti, slikanje u Bečkereku, Beču i Minhenu. Osim pomenutih gradova, živeo je i u Kikindi, Novom Sadu, Beogradu, Jagodini, u mestima oko Kragujevca i Požarevca. Učestvovao je kao dobrovoljac u revoluciji 1848-9. godine, poznatijom kao Proleće naroda. Nakon toga čini se da je shvatio sav besmisao rata. Družio se sa Đurom Daničićem i Brankom Radičevićem, što je kasnije imalo uticaja na njegovu poeziju. Osim brojnih umetničkih dostignuća, ostao je zapamćen i kao veliki boem. O Đuri Jakšiću zabeleženo je mnogo anegdota, a kako i ne bi s obzirom na način na koji je živeo. Oni koji su ga sretali po kafanama imali su štošta da mu kažu, ali Đura nikome nije ostao dužan. Međutim, i pored brojnih svedočenja o prepucavanjima preko kafanskog stola, jedna od najupečatljivijih jeste priča o jednoj posve neuzvraćenoj ljubavi. Naime, kada se negde oko 1855. godine Đura Jakšić vratio u Srpsku Crnju da radi na ikonostasu u lokalnoj crkvi, slobodne dane, a malo više noći, provodio je u kikindskoj kafani kod Belog Krsta. Tu mu je pažnju privukla ćerka vlasnika kafane, mlada konobarica Mila. Da, baš ona Mila iz pesme s početka naše priče. Ovu priču prvi put ispričao Branislav Nušić, navodeći da Đura Jakšić nije želeo da ga služi ni jedna druga konobarica osim Mile. Međutim, kao i u svakoj tužnoj ljubavnoj priči, Mila se jednog dana nije pojavila. Priča kaže da je Đura crtao njen lik iznova po salvetama i po kafanskim stolovima, a kao kruna neuzvraćene ljubavi nastala je pesma Mila i slika Devojka u plavom. Mila se jednog dana vratila sa vereničkim prstenom, a potom otišla sa mužem u Novi Sad. Tada niko nije ni slutio da će se jedan od dva spomenika velikom boemu nalaziti baš ovde, u Novom Sadu. Đura Jakšić je, osim u Kikindi, boemski život u siromaštvu i nemaštini provodio najviše u Beogradu.
često boraveći u skadarlijskim kafanama, 3 šešira i 2 jelena. Otuda su i 2 spomenika sa njegovim likom postavljeni u Beogradu, ispred kuće u kojoj je živeo i u Novom Sadu u Dunavskom parku. Identični spomenici su rad vajara Jovana Soldatovića. U Novom Sadu je postavljen 1982. dok je u Beogradu postavljen 1990. godine. Selivši se po Evropi i Srbiji, tražeći sreću i stalno mesto boravka, Đura Jakšić se jednom prilikom obreo u Požarevcu radeći kao lokalni učitelj. Buntovničkog duha kakav je bio, nije mu se svidelo ponašanje tamošnjeg gradonačelnika, te je zbog toga odlučio da protiv njega napiše tekst i pošalje ga u Beograd. Tekst je izašao u listu Srbija, ali je potpisano drugo ime i prezime. Oni koji su ga videli imali su šta i da pročitaju. Govorilo se tu ironično o raznoraznim uspesima gradonačelnika, pa je morala i vlast zbog toga da reaguje. I vlast je pronašla nekog čoveka potpisanog ispod teksta, a on je ni kriv ni dužan tvrdio da nema pojma o čemu je reč. Kako su ga uhapsili, Đuri to ne beše pravo, te se prijavio da je on napisao tekst. Policija je tad pustila nesrećnog čoveka iz zatvora, a Đura Jakšić je nakon 2 nedelje dobio premeštaj iz Požarevca. I još jedna anegdota kaže da je Đura imao zadatak u manastiru Vraćevšnica kod Gornjeg Milanovca da naslika između ostalih Miloša Obilića. I naravno, naslikao ga je. Međutim, njegov Miloš Obilić bio je neobično visok, krupan, velik, a izraz lica nije odavao preveliku mudrost. Kad su ga pitali zašto ga je tako u najmanju ruku neobično naslikao, on je odgovorio: kad je Obilić, neka i snagom obilat. A to što se lica tiče, da neko pođe s namerom da ubije cara u sred njegove vojske s razmišljanjem, ne biva. Ko ubije cara, ne misli. A ko mnogo misli, nije Obilić, reče Đura Jakšić i odbrani svoj rad. Kao posljednju, ispričat ću vam anegdotu koja je meni najdraža. Naime, na jednom od mnogih druženja na Kolarcu pojavio se, osim stalnih gostiju, jedan mladić koji se tek bio vratio iz Evrope. I kako je to tad bivalo, mladić je poprimio dosta zapadnjačkog učenja i zastupao je tezu da poezija uopšte nije bitna, šta više da je potpuno beskorisna. Mladić nije ni imao predstavu sa kim sedi i mnogi ljudi nisu ni obraćali pažnju na to šta je on govorio, sve dok u jednom momentu mladić nije uporedio pesnike sa ludacima. Pesnik i budala to su 2 vrlo bliska stvorenja. Oni su veoma blizu jedan drugom. To i sam vidim, reče Đura Jakšić. Međutim, mladić nije shvatio opasku te je nastavio. Naravno, evo, recite mi kakva je razlika između pesnika i budale? Šta stoji između njih? Šta ih razdvaja? Razdvaja ih ovaj astal za kojim sedimo, reče Đura, nasmeja društvo za stolom i utiša mladića. Svestrani umetnik je živeo na ivici siromaštva gotovo ceo život. Čini se da je u duši nosio velčmerc, svetsku bol. Kažu da je bio tužan, ali i ljut na svet i nepravdu, kako ličnu, tako i svetsku. Često je ulazio u sukobe, kako fizičke, tako i u verbalne. Nisu mu bile strane tužbe, raspravljanje, povlačenje po sudovima i glasno negodovanje upućeno vlastima i tadašnjoj Evropi. I pored takvog života napisao je samo jednu, ali izuzetno značajnu zbirku poezije, 3 drame u stihu, 40 pripovedaka, a iza njega je ostao jedan nedovršen roman. Suvišno je i reći da je i u slikarstvu bio i više nego uspešan. Neke od njegovih najpoznatijih slika su Noćna straža, Takovski ustanak, Knez Lazar, Devojka u plavom, ali i autoportret.
O pesmama ne treba puno govoriti. Otadžbina, Na Liparu, Padajte braćo, Mila. Ljudi su bogati kada su osim talenta nagrađeni velikom porodicom. I da ne bude da je čuveni Boem imao samo nesrećne ljubavi, naprotiv, imao je i srećnih. Sa suprugom Hristinom imao je 2 ćerke i 2 sina, Tijanu, Milevu, Miloša i Beluša. Đura Jakšić je umro od tuberkuloze 16. novembra 1878. godine i sahranjen je na Tašmajdanskom groblju u Beogradu, ali su njegovi posmrtni ostaci 21. oktobra 1907. premešteni na novo groblje u Beogradu. Kažu da je prilikom prenošenja posmrtnih ostataka u povorci tada bila i 70-godišnja Mila. Na njegovom spomeniku ispisani su stihovi U svetu, brale, nema ljubavi. Za kraj, poslušajte pesmu Ćutite, ćutite, koju je on napisao kao polemiku upućenu i Evropi. I ne zaboravite, umetnost je svuda oko nas. Đura Jakšić. Ćutite, ćutite. Ćutite, ćutite, s perom u ruci steko sam sebi u rodu glas. S krvavom sabljom na bojnoj muci bolji sam bio, bolji od vas. Da ste me vidli, to da ste samo. Al onde, znajte, ne beše rob. Ubojne sablje kad potrzamo, pobeda juriš, il bolje grob. Zvuk trube, huji, poljana ječi, grmi i puca oganj i prah. Ćuteći stojiš, padaš bez reči, gineš za narod rado, bez strah. Plamen i dim, gori nam lice, mrki ko vuci dođemo svi. Ali gde beste vi, kukavice, udljivci hudi, lažljivi psi?